banyacyubahiro abayobozi b'inzego nkuru mu gihugu cyacu, kugira ngo mbanze mbasuhuze, ariko nagira ngo nshimire kandi Joseph Nsengimana kwirahira amaze kutugezaho. Mu magambo make, kurahira bivuze ko yemeye kandi yiteguye gukorera igihugu cye muri izi nshingano zijyanye n'ibireba uburezi mu gihugu cyacu. Uburezi biri mu bintu by'ibanze dushyira imbere mu iterambere ry'igihugu cyacu, mu iterambere ry'Abanyarwanda n'imikoranire y'u Rwanda ndetse n'amahanga. Ibiva mu burezi birafasha, kandi ibijyanye n'uburezi ni ibintu tuvoma ari mu gihugu cyacu mu bushobozi bwacu, ariko tuvoma no hanze. Hari ibijyanye n'u Rwanda rwacu ubwarwo, hari n'ibijyanye no kumenya isi n'abandi bayituye n'imikoranire. Byose bitungana iyo uburezi bugenda neza mu gihugu, bugategura abantu kugira ngo bahangane n'ibibazo bitandukanye by'isi, ariko noneho banashingiraho biyubake mu majyambere n'ibindi. Uburezi bwacu rero bumaze gutera intambwe mu busanzwe, ariko ntabwo burageraho twifuza cyangwa se bushimishije, bitewe n'ibyo tubona hirya no hino. Inshingano rero Nsengimana amaze kurahirira, nagira ngo mumenyeshe ko ntabwo ari inshingano izakureba wenyine, ni inshingano ikutureba twese, igihugu n'abandi bayobozi mu zindi nzego. Tugomba gufatanya kugira ngo uburezi bwacu bushingirwaho na byinshi bushobore gukomeza gutera imbere. Aho tugeze ni heza, ntabwo twasubira inyuma, ahubwo duhera aho ngaho bimeze neza, tukifuza ko byatera imbere kurusha. Ubwo niyo inshingano ufite, nibwo buremere bwayo, ngira ngo kandi urabwumva. Ariko nk'uko nabivuze, tuzafatanya twuzuza inshingano tugomba kuzuza. Bireba urubyiruko, bireba abakuru n'abato, bireba amajyambere y'igihugu muri rusange. Ntabwo byoroshye rero, ariko birashoboka nk'uko n'ahandi hose bishoboka,
cyangwa na hano byashobotse urebye aho tuvuye n'aho tugeze, birashoboka gukomeza gutera imbere. Turakwifuriza akazi keza muri izo nshingano. Nagira ngo rero mbashimire abayobozi bandi mwese muri hano, hanyuma dukomeza twubake dushingira ku burezi cyangwa se n'izindi nshingano abandi hirya no hino bagiye barahirira. Murakoze. Ikinyarwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Vice President Kamala Harris umukandida w'abademokrate na Donald Trump umukandida w'abarepublikani bari bagiranye ikiganiro mpaka mbere y'amatora mu kwezi kwa 11, ibyavugiwemo Edi Rwema. Iki kiganiro mpaka cyabereye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania, cyayobowe n'abanyamakuru ba televiziyo ABC. Cyabereye mu nzu yitiriwe itegeko nshinga, barimo bonyine n'abanyamakuru bayoboye iki kiganiro. Impaka z'aba bakandida perezida mu kiganiro cyabo cya mbere zibanze ku ngingo z'ubukungu, uburenganzira bwo gukuramo inda, ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka na Mexique binjira muri Amerika, n'ububanyi n'amahanga. Ni ku nshuro ya mbere aba bategetsi bahuriye hamwe mu kiganiro no mu ruhame, ntibaranavugana na rimwe. Vice President Harris yari amaze igihe muri leta ya Pennsylvania yitegura iki kiganiro mpaka. Ku ruhande rwa Donald Trump, ni ku nshuro ya gatatu yitabiriye ibiganiro mpaka nk'ibi bihuza abakandida perezida, dore ko ari ku nshuro ya gatatu agiye kwemamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ku ikubitiro, abakandida bombi babajijwe imigambi yabo ku bijyanye n'ubukungu mu gihugu. Vice President Kamala Harris yahise ashinja uwo bahanganye Donald Trump kuba yarasize yubitse ubukungu bw'igihugu ubwo manda ye yari irangiye. Yagize ati, Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Reka tuvuge ku byo Donald Trump yadusigiye. Donald Trump yadusigiye ubushomeri bukabije. Donald Trump yadusigiye icyorezo cyatikije imbaga mu buryo butarabaho mu myaka 100 ishize. Donald Trump yasize agabye igitero gikomeye cyibasiye inzego z'igihugu na demokarasi yacu, ku gihugu kivuye mu ntambara yo gusubiranamo y'abanyamerika. Icyo twakoze tugeze ku butegetsi ni ugukubura uwo mwanda yadusigiye. Mu kumusubiza, Donald Trump yashinje ubutegetsi Kamala Harris abereye Vice President gusubiza inyuma ubukungu bw'igihugu. Buri arabizi ko mu by'ingenzi nzakora no kugabanya imisoro, nkubaka ubukungu budadiye butajegajega nk'uko nabikoze bwa mbere. Twari dufite ubukungu bukomeye bwakubiswe hasi n'icyorezo. Icyorezo kitigeze kibaho kuva mu mwaka w'1917 cyaguyemo abantu miliyoni 100. Igihugu cyari kitarahura n'ibibazo nk'ibyo, ariko twabyitwayemo neza, tubasigira ubukungu buhagaze neza. Ikiganiro mpaka cyahuje Harris na Trump kibaye hasigaye amezi atagera kuri 2 ngo amatora yo ku ya 5 y'ukwezi kwa 11 abe. Indi ngingo yatinzweho cyane ijyanye n'ikibazo cy'abimukira bakomeje kwisuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banyuze ku mupaka iki gihugu gihana na Mexique. Kuri iyi ngingo, Donald Trump yashinje Vice President Kamala Harris ko afite uruhare rukomeye mu kudashakira umuti icyo kibazo cy'abimukira benshi yavuze ko baza mu gihugu gukora ibyaha no guteza akaduruvayo. Icyo bakoze muri iki gihugu ni amahano, ubwo bemereraga miliyoni y'abo bantu kwinjira mu gihugu. Ndebera ibirimo kuba mu mijyi hano muri Amerika. Hari imijyi idashaka kubivugaho. Urugero, mu mujyi wa Springfield, abo bimukira bararya imbwa n'injangwe z'abantu bahasanze. Ibi ni ibintu birimo kuba mu gihugu cyacu kandi birababaje. Mu kumusubiza, Kamala Harris yavuze ko hari umushinga wari wateguwe ugamije gutanga umuti ku bibazo by'abimukira kandi ushyigikiwe n'amashyaka yombi mu gihugu. Agaragaza ko uwo mushinga waje kuburizwamo kubera Trump yasabye abarepublikani mu nteko ishinga amategeko kutawushyigikira.
yagize ati uwo mushinga wari kuduha uburyo n'ubushobozi bwo guhangana n'abanyabyaha bambukiranya imipaka bagurisha intwaro n'imbunda mu buryo bw'amagendo. uzi icyabaye kuri uwo mushinga? Perezida Trump yafashe telefoni ahamagara bamwe mu badepite abategeka kwica uwo mushinga w'itegeko. Icyo ibyo bivuze ni uko yahisemo kwirengagiza ikibazo aho kugikemura. Izindi ngingo zaganiriweho muri iki kiganiro harimo politike mpuzamahanga zibanze cyane ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati mu ntara ya Gaza no ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Harris yavuze ko Amerika izakomeza ubufatanye bwa hafi n'abanywanyi bayo bo ku mugabane w'Uburayi, anasaba ko habaho agahenge abafashwe bunyago bakarekurwa, mu gihe Trump we ashyigikiye ko intambara ihita irangira. Urakoze Edi Rwema. Iyi nkuru mushobora kandi kuyikurikira ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com. Mu Rwanda urukiko rwategetse kuri uyu wa kabiri ko Germain Musonera wari ugiye kuba umudepite ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi nyuma y'amatora aheruka afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi. Ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bya jenoside. Kigali, Eric Bagirubusha. Ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kiyumba mu karere ka Muhanga yafashe ababuranyi bombi batari mu cyumba cy'urukiko. Hagaragaye abiganjemo abavandimwe buregwa. Umucamanza yabwiye abari mu rukiko ko bitari ngombwa ko asoma imikirize y'urubanza mu ngingo zarwo zose. Yahisemo gusoma icyemezo gusa. Yavuze ko hari impamvu nkomezacyaha zituma Bwana Musonera akekwaho ibyaha bya jenoside n'ubufatanyacyaha kuri iki cyaha cya jenoside. Umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zatuma Musonera akurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Mu cyemezo cye umucamanza yategetse ko Musonera afungirwa muri gereza yavuze ko yemewe n'amategeko, ariko ntiyatangaje iyo ariyo naho iherereye. Mu matora aheruka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Musonera nibwo yari agiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku mwanya w'ubudepite, ariko aza gufungwa haburaga umunsi umwe. Abavandimwe be bari mu cyumba cy'urukiko ubitegereje ku masura basaga n'abumiwe. Nta na kimwe bishimiye kugira icyo batangaza ku cyemezo cy'umucamanza. Batubwiye ko muri make ntacyo bafite cyo kuvuga. Umunyamategeko umwunganira Janvier Ndaruhutse yavuze ko ntacyo yatangaza atarasoma inyandiko ikubiyeho icyemezo cy'umucamanza ngo amenye ingingo z'amategeko yashingiyeho. Avuga ko bizanasaba kubanza kuvugana n'uregwa kugira ngo amenye niba bashobora kujuririra icyo cyemezo. Mu myiregurire ya Musonera avuga ko kuba amaze imyaka 30 mu gihugu aho yahawe n'imirimo yo ku rwego rwo hejuru bigaragaza ko nta cyaha icyo ari cyo cyose yishinjaga. Musonera ufite inkomoko mu cyahoze ari komine ya Nyabikenke, mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama, mbere yo gushaka kuba umudepite yari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe. Ibyaha aregwa bikekwa ko yabikoreye muri aka karere kandiza akomokamo. Ubushinjacyaha bushinja Musonera icyaha cya jenoside n'icy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside. Buvuga ko Musonera yari umukuru w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke. Bumurega uruhare mu rupfu rw'uwitwa Jean Marie Vianney Kayihura. Umushinjacyaha avuga ko Kayihura yishwe n'igitero Musonera yabonye nyuma yo kumwambura ibyo yari afite byose. Akavuga ko Musonera yagombye kuba yaramutabaye nk'umuntu wari umuhungiyeho. Musonera ashinjwa ko muri icyo gihe yari afite imbunda nk'umuntu wari umuyobozi w'urubyiruko muri komine ya Nyabikenke. Musonera ahakana yivuye inyuma uruhare urwo rwose mu rupfu rwa Kayihura. Gusa akemeza ko igitero cyamwishe yakiboneye. Akavuga ko imbunda ashinjwa gutunga yayiraranye ijoro rimwe nyuma akayisubiza uwari burugumesitiri wa komini. Avuga ko muri Nyabikenke atari mu bavugaga rikijyana nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Avuga ko muri ibyo bihe yari umurwanashyaka wa MDR kandi ritari ku isonga mu kugira imbaraga. Musonera ntiyumva impamvu yaregwa ibi byaha muri ibi bihe, nyamara hashize imyaka ibarirwa muri 30 aba mu gihugu anashyirwa kwibere mu myanya ikomeye mu ishyaka riri ku butegetsi. Musonera akabwira urukiko ko mu bihe bitandukanye yagiye yoherezwa mu butumwa bw'akazi mu bihugu by'amahanga. Kuri we yaba afite ibyo yikekaga ntiyagombye kuba yaragarutse mu rwamubyaye. Avuga ko iyo myaka atigeze acika iwabo kandi ko yagiye yitabirira ibikorwa byo kwibuka jenoside ashinjwa gukora. Avuga ko mu kwezi kwa 7 1994 yafashwe akekwaho ibyaha bya jenoside nyuma y'icyumweru kimwe ararekurwa kuko nta bimenyetso byagaragaraga. Asobanura ko na nyuma yaho
yatawe muri yombi akurikiranyweho gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nyuma y'iminsi isaga 300 aza kurekurwa ari umwere. Kubw'umwunganizi w'umwunganira mu mategeko Janvier Ndaruhutse, nawe akaburana avuga ko yagombye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze. Asanga icyizere yari yaragiriwe n'igihugu mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 30 kitagombye guteshwa agaciro, cyagaragaza ko nta cyaha yakoze. Mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, Musonera yari ku rutonde rw'abagombaga kwinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, yari ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Gusa ntibyamuhiriye kuko habura umunsi umwe gusa ishyaka ryahise rimukura ku rutonde rw'abadepite bagombaga kurahira, ahita anatabwa muri yombi. Nyuma nibwo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwari ruri kumuhata ibibazo ku byaha bya jenoside. Akabagira urusajwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi imfuranzi. Iki kiganiro mpaka cyabereye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania, cyayobowe n'abanyamakuru ba televiziyo ABC. Cyabereye mu nzu yitiriwe itegeko nshinga, barimo bonyine n'abanyamakuru bayoboye iki kiganiro. Impaka z'aba bakandida perezida mu kiganiro cyabo cya mbere zibanze ku ngingo z'ubukungu, uburenganzira bwo gukuramo inda, ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka na Mexique binjira muri Amerika, n'ububanyi n'amahanga. Ni ku nshuro ya mbere aba bategetsi bahuriye hamwe mu kiganiro no mu ruhame, ntibaranavugana na rimwe. Vice Perezida Harris yari amaze igihe muri leta ya Pennsylvania yitegura iki kiganiro mpaka. Ku ruhande rwa Donald Trump, ni ku nshuro ya gatatu yitabiriye ibiganiro mpaka nk'ibi bihuza abakandida perezida, dore ko ari ku nshuro ya gatatu agiye kwemamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ku ikubitiro, abakandida bombi babajijwe imigambi yabo ku bijyanye n'ubukungu mu gihugu. Vice Perezida Kamala Harris yahise ashinja uwo bahanganye Donald Trump kuba yarasize yubitse ubukungu bw'igihugu ubwo manda ye yari irangiye. Yagize ati, Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Reka tuvuge ku byo Donald Trump yadusigiye. Donald Trump yadusigiye ubushomeri bukabije. Donald Trump yadusigiye icyorezo cyatikije imbaga mu buryo butarabaho mu myaka 100 ishize. Donald Trump yasize agabye igitero gikomeye cyibasiye inzego z'igihugu na demokarasi yacu kuva igihugu kivuye mu ntambara yo gusubiranamo y'Abanyamerika. Icyo twakoze tugeze ku butegetsi ni ugukubura uwo mwanda yadusigiye. Mu kumusubiza, Donald Trump yashinje ubutegetsi Kamala Harris abereye Vice Perezida gusubiza inyuma ubukungu bw'igihugu. Buri muntu arabizi ko mu by'ingenzi nzakora no kugabanya imisoro, nkubaka ubukungu budadiye butajegajega nk'uko nabikoze bwa mbere. Twari dufite ubukungu bukomeye bwakubiswe hasi n'icyorezo. Icyorezo kitigeze kibaho kuva mu mwaka w'1917 cyaguyemo abantu miliyoni 100. Igihugu cyari kitarahura n'ibibazo nk'ibyo, ariko twabyitwayemo neza, tubasigira ubukungu buhagaze neza. Ikiganiro mpaka cyahuje Harris na Trump kibaye hasigaye amezi atagera kuri 2 ngo amatora yo ku ya 5 y'ukwezi kwa 11 abe. Indi ngingo yatinzweho cyane ijyanye n'ikibazo cy'abimukira bakomeje kwisuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banyuze ku mupaka iki gihugu gihana na Mexique. Kuri iyi ngingo, Donald Trump yashinje Vice Perezida Kamala Harris ko afite uruhare rukomeye mu kudashakira umuti icyo kibazo cy'abimukira benshi yavuze ko baza mu gihugu gukora ibyaha no guteza akaduruvayo. Icyo bakoze muri iki gihugu ni amahano ubwo bemereraga miliyoni y'abo bantu kwinjira mu gihugu. Ndebera ibirimo kuba mu mijyi hano muri Amerika. Hari imijyi idashaka kubivugaho. Urugero, mu mujyi wa Springfield, abo bimukira bararya imbwa n'injangwe z'abantu bahasanze. Ibi ni ibintu birimo kuba mu gihugu cyacu kandi birababaje. Mu kumusubiza, Kamala Harris yavuze ko hari umushinga wari wateguwe ugamije gutanga umuti ku bibazo by'abimukira kandi ushyigikiwe n'amashyaka yombi mu gihugu. Agaragaza ko uwo mushinga waje kuburizwamo kubera Trump yasabye abarepublikani mu nteko ishinga amategeko kutawushyigikira. Yagize ati,
uwo mushinga wari kuduha uburyo n'ubushobozi bwo guhangana n'abanyabyaha bambukiranya imipaka bagurisha intwaro n'imbunda mu buryo bw'amagendo. Uzi icyabaye kuri uwo mushinga? Perezida Trump yafashe telefoni ahamagara bamwe mu badepite abategeka kwica uwo mushinga w'itegeko. Icyo ibyo bivuze ni uko yahisemo kwirengagiza ikibazo aho kugikemura. Izindi ngingo zaganiriweho muri iki kiganiro harimo politike mpuzamahanga zibanze cyane ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati mu ntara ya Gaza no ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Harris yavuze ko Amerika izakomeza ubufatanye bwa hafi n'abanywanyi bayo bo ku mugabane w'Uburayi, anasaba ko